Rong Kimyelong Sarpi Maratum Towaralong Soki. Aksu Bogojan Regional Committee Atumpen Bang Parohini Sose HSLC Lapen HSSLC Sadlang Yun Arisoy Jangatumapan Karchu. Haflong Rong Sopialong Volde against child labor Ajaimek Kipidupon. Cardo, Nilikar Bia Berta Tanbang Tari, Chesong Teron, non Bertang Tonpen, Arjika. Number 17 Bogojan LA constituency and Kang number 21 Borjan MEC constituency, Rong Kimi, Suhanjan along Towar, along Sarpimar Tum Soki Asai Kidding. Borjan constituency ang Kang Rong Kimi ward number 7 Sukhanjan along non malom Arwe Kejang Kawe Chengwera Jok Towar Kaheno Inghan Lang Bungpen ke Pleng Sara Jok Rong Kimi along Kedo Asar Pimaratum Towar an Nang Barsi Aning Gipong Aning Gejang Jepen Sok Chili Pusi Towar along Amat Sok E Asai Denglo Iman ban parti aise black party itu ini kan bonam ko bono markan le jawe bonam ko bono कोई आता है नहीं रास्ता ऐसे पड़ा का पड़ा रह जाएगा पार्टी मार के ले जा रहे हर साल ऐसे होता है पार्टी ये तो पल उठा निकाल दो रे भाई जिंदा सब शेष माल हो अल्लाह आसाम का धानी आसाम का बहादुरी दिखा दिया हम एम जीता तेम तो अरे तो पीछे में कोई आके देखने वाला ही नहीं है अब ये देखा जब Laso arang pining pending kan flikep an arta dolo. Bon tapini arnian ta laso tawar kasalamji alam ave. Longki timung aphan phongni wo chupidun si pahai dun lo lapen alangli PWD EM ta manlo. Sita laso arang aphan ma sapta kamatha kelang ponji aphan matha the. Laso ajok lada kedo arada tum kai ke kisung penching tang nang werlo. School kidun osumar duty kachadamatum. Kiso hood 108 kai ke hitikulat kidam kachelengatum. Laso kisung penching tang nang werlo pusi pherang ke atum kahumri damahut ning jerinti. All Assam Golkha Student Union Bogojan Regional Committee Atumpen Pater Piponsi Surihinira Kretroksia Ningkan HSLC Lapen HSSLC Sadlang Ki Undun Atum Ausomara Tumapan Bogojan Priyanka Lut along Karchupona Sai Kide. Labang so Karchu kepadopon amay along aluhi aman pen Bukachan MLA Dr. Numol Momin Chetongdun Lapen Aksu Central Committee Rapchun Bang Sanjip Kumar Limbu Aksu Karbianglong District Committee Achun Bang Dipankar Sharma Aksu District Committee Dun Maipu Mahesh Sharma, Aksu Bukachan Regional Committee Maipu Chunbang Lapen Dun Maipu Atum Lake, Lokhi Limbu, Suraj Bhushal, Sanju Chetri Lapen Penang Ketekeding Atum Chetongdun, Labang So Ajame Kepadopon along Bukachan Angkang Pen Bang Paro Hini Sose HSLC Lapen HSSLC Asat Lang Kiun Dun Arisoe Jang Atum Chetongdun. Aluhi aman pen kacetongdun MLA Dr. Momin pen satlang kiun arisoy jangatumapan kewang jia porahut laan sose kemeji apan kacarli ana tukeparsik jit apan tuning ripon lapen kenang sarahut kirap kepajir dun jia apan ta alangli hin pen lam cak cupitekang. Labor and Welfare Department District Child Protection Unit Lapen Assam Sarba Siksa Vision Mission Atumpen Kepater Pipon along UNICEF Assam Atum Kerapen Vo signify Crani Arni Cultural Institute Hall Haflong Dimasao District along Tawol Day Against Child Labor Ajay Mekepadopon Pusi Haflong Apherangke Surats Barma Pen Birtanang Pale. Labang so Ajaimek along Alihisar po aman pen Dimahasaw Additional Deputy Commissioner Deepak Jigdung Chetongdun. Anpar ta Aluhi aman pen Dimahasaw Deputy Superintendent of Police Dhaniram Tiso, District Child Protection Officer Anjali Arya pen Chenglok penang an kethekeding atum Chetongdun. Lapen anpar ta Lo Charlie Ausamar Thanbang lapen NGOs atum Chetongdun rinti. मेन हमारा मोटिव ये है कि बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करो क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो अभी एडल्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपना एक मेंटालिटी डेवलप कर चुके हैं उसको चेंज करने में हम लोगों को काफ़ी एफर्ट लगाना होगा.
Number 6 Bitung Rengthama MEC constituency along pen Congress Racharia Songpen Karjabduna candidate Bajong Tiso pen Kewangji MEC Kiliga Putak Chuchiput Asai Kipidupon alang likin nona mat CM Tuliram Rong Hangpen Kilik Kachedong Dai along aprang si Karjab abang pulo pusi Ongdung Bitung Rengthama constituency Ratpen Danglok Karbing Long Lapen West Karbing Long Aradatum Chetan Renti Congress candidate Bajong Tiso pen Karjabdun Tip Ajok BJP candidate mati CM Rong Hangapan MEC Kiligalong ke hai det jipuke Sungkrung Binonglo Jongsi BJP candidate nang hai det pusitami Amut Jumprat pensi nang hai popusi Ongdung Cheroktok Arada tumpen Chetan Renti Bangso Kachidong Dai along Kopipia Lamthesi Rat along Ponjima pu Kadnews Senala Perang ke Karjupon apatak lang ikseneng lapen alang lipen kaningje pon alamthe Arjupon ikseneng election mate Karbi no termos konsil bangso kiligar nike lon tarik refoksi lo tenang kelelo laso tarik refoksi nang keleji phan mangke ni pho baksi dolo asi ni pho angbong la bangso kar news pe tum kiri tar li tung mate kelanga tung lahelo je Karbi long lo kaddo go pen ardi ke donai la po constituency non mat pulo tangte Karbi long la West Karbi long arlo kedo Bitung Rengthama constituency long si non kedo bom Karbi long termos konsil long CM sita me ladak pensi thurpo ladak si CM akhomos asi CM akhomos tiolong kelangram ni alam thiba kala halo CM liputang te not RD dujot bang pulo lasila RD dujot bang phu pen kache dandu na bang abang phu Congress pen kache toydun Bayong Tiso alang liat thenglo sinil tulo lasi Bayong Tiso alang li Karbi long CM non kedo bom jakong pencenglok tangka maha pencenglok kaddo ko penser me alang li intang kring po alidara long alang li kosons kache tengkeng doni malabang so kiri kalong nililang li phan arjuponi po asi aprang si card news a channel pen nali phan hirjumi pa jirlo lasi nali phan karju kang mangkal halo Karbi long autonomous council long non tuliram long hang CM do bom lang tuliram long CM lo alang li tramni CM do lo lasi labang so CM ke do bom abang phulong nali tengkeng donji aphanali Kopipia BDC kirim pono lepen ke nali kosonsi ladak cetengkeng donun popol nilike alang lika choklem chodam ka ino ahok pet alam rat along ke damsi alang lipen ratum pen chingwai si nilik alang li phanon dak di bithong pen ka perem ponji busi rat tum saja kong li phana pon pi lapen di selama ani tungal ahok halo eja konglo ohomia tum hoytoy ostro pulaso ahok alam rat phan pachetak pachethan lapen song do ana tum phan nil tum pen chingki chethan song atum si bang pini ke charap je Karbiang long arat mate Karbiang long ra hawar phan ke tuliram long hang ason pir the tha ka no claim era phir bang ke pini di bithong arat atum khoyun e pulaso chiri thi pajone se alang li phan nola mana ke bang yi election ke paremji pusi nili ninje thedam CM do penating mangkalang li campus pe pen haji sita me pini alang li nali job pen apung pong su poso jan puang tung atika alang li ka choklem chodam pirte no ratum chini lo akhetin da chini lo Karbi pen chenglok aja khetin chini lo je tuliram hang chari bom lo poltang de Karbiang long la pen bithung ha war ke alang li ka chop bai pena bahera ke pirte avelo pini lokachar la song pen chenglok pini sarpi sar futumanda pini alang li tangka poisa keron ram da bangchini pi posi tangka poisa keron lo haiun elo po alang ka chini ajone si pini tangka keron si bala so ajone ke ratum pangthek dum daklo ahok pera phut ke long ya phana bangke tanga taronane kamesen poden ratum pangthek dam Himoto bisa sorma pesa alang li ke dirpo alang li phan ke akorte sonsi jeman pusi ka adu ke ratun ta polo te alang li phan halatum kerab dun pen chenglok campaigns pi pen chenglok adu belong labang kopi pi alam thibasel ke thanun ji pusi kale Himanta Biswa Sarma ba phana lama Karbiang long ra chini paka je Karbiang long along council long do power anta isipin alang li pon bom pini lokachar la song tum bang chini paka lokachar la song la pen song do antam ta pini Karbiaran mate Karbiang long rang do bang than paka le je Himonto isike Karbiang long council pen tangka ke pon abehra pen abidi ave la pen tuliram phan CM bilo protang te tangka chulong po pulaso alam bang ke chini pang thek paka jo pini dak Karbiang long ke Himanta Biswa Sarma alam ka arjubang ave non yutatum section isi aja kong the pudu labang so aja kong tulong nali konsi aja kong long ponji punali ma yudisia section mangala pholo Karbitum long lo charle abang fudo piglo alang tum pini alang tum akam ajam chibi pen pini dak alang tum Karbi arat no estia arat no alang tum dam pen than pari lo je tuliram rong hang ke kheye hotur pu ang theka bangalang li pang thek pakalo je khayalo hemprek nang ni put alang li chief minister ang tan ye dat na pen khai song kora flip photum pini alang tuliram rong hanglong chingwai dampen Karbi khela pen sti tum reng nangi po alam ta alang li puthakta alang ka kham kheduna joini aning sudung banama si pini alang tum ame thang akor sa thang tangka pen adon arong damsi prosar damsi tuliram phan vote pinang ne
Sia mandat Karbiang Longalongke, Elongka, Otto Adak, Bituason Homosti, Asap Sweat Adim Alangli, Pini campaign Pinpen Alangli Kahaning Rat Alang Pardom Salang Pan, Buta Pinning Sita, Pini Alangli Cheklong Loja Pini Lahoy, Kechok Chekeling, Ajoy Nepen, Ajone, Amasa Alangli Pini Amasi, Adon Arong, Machadam Nangarelo, Landagala Alangli Star Campaign Arson 26 continent Sita, Pini Alangli BGP Van Kai Pan Alangli Camtem Napolo, Lapen Isialam non head, Arjui Long Tuje. Alangli Franke alang Karbiang Long BGP agency majority dolo pada CM alangli phansi pang dak ponlo bon sida atum bena ko than thulo ja alangli kacho claim ke no pini tangka corruption la pen kopine ke claim ke dam ka no ame kalang no pen chenglok BGP high command dum china joine si party image henoji pa joine pen si pini akoroton ingti phansi puthot CM council jong si BGP bai pada ko pang dak pon thulo la sinili non lang elo alangli tuliram rong hangta hai he non alangli non alang phan non CM ki pi alang ta hai uni koi porlo la sida alam mangra tum kabi thega bangke alangli heno daglo la pen BGP tu manta pang thek thek de lo je ke choklem chodam me tangka poisa pen cheklo ka joine si pini alangli pan ke sunge ponam alang non rempo West Karbiang Long lo constituency Sirki Abdul masuk constituency Sirki bang pen Congress kon si hai pun ali matla nil tunga sirkap pen sirkale betan tunga nerkap pen tunga hai pun elo nan kan tunga hai pun non bangke duaram la ba asap suni tumbang confusion lang baki nerkap ni tum hai pun Kuliram Long party blage mane oi leader blage tar pisot aro yante mane congress ore poster blako luga bani die mane singai die honte aro মারধর করিবা খুঁজে মারিব পিটিব তেওঁলোকৰ মতে কি বিজেপিক ভোট দিব লাগে বিজেপিক দিব লাগে তেনেকে প্ৰতিনিধা যায় নেকি আপোনালোকৰ ওচৰতে যায় কি কয় মানে সদায় মানে সিহঁতে কৈ থাকে মানে বিজেপি ভোট দিব লাগে বুলি বিজেপিক ভোট দিব লাগে যদি বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলি ক'লে মানে মাৰিব ধৰিব সিহঁতে পিটিব Wo signify Kreni Arni Hauragat MEC Kochinin Sipen Karjabdun BJP candidate Kon Singrong Pipen Dode Sangsesi Arong Kilik Amai Kepedopon MEC Kilika Farman Hauragat constituency pen BJP candidate Kon Singrong Pipen Arong Kilik Amai Kepadopon মেডিকেল ক্যাম্প করেছে অনেক ঘোষ বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা করেছে আজকে আমরা গঠন করেছি বৃহত্তর আসাম বাঙালি উন্নয়ন সমিতি এই সমিতির দ্বারা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমরা যাতে ছেলেমেয়েরা চাকরি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় সেটাও চেষ্টা করছি আজকে আমরা সবাই মিলে ভাই বন্ধুরা কার্বি বড়ো নেপালি গোর্খা বিহারি মারোয়ারি বাঙালি সবাই মিলে একটা আদর্শ নিয়েছি আমরা কার আদর্শ নিয়েছি নরেন্দ্র মোদীর আদর্শ আর নরেন্দ্র মোদী আদর্শ নিয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ যেই স্বামী বিবেকানন্দ আজকে আমাদের ধর্মকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত করেছিলেন Rongkuda long BJP penkilik amai kepadopon along Hauragat Block Mondala Kongchun Bang Ramayan Johan pensimai Chepayam Phupon Bangso amai long Assam Cabinet Minister Porimol Suklobaigyo Alhiaman pen Chetongdun Anparta Morioni MLA Barim Ulok Ghosh lapen Hauragat constituency a candidate Khonsing Rongpi Chetongdun la Bangso amai long Bang Pharo Troxy Sose BJP Klembang Phubang Phie pen Chenglok Ratatum Chetongdun আজি আপোনালোকে বিজেপি মিটিং প্ৰসাৰ কৰিবলৈ আহিছে আজি বিজেপিৰ যেটো উদ্দেশ্য আমাৰ দুখীয়া ৰাজ্যক সেৱা কৰা এটো আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আদৰ্শ এটাই যে দুখীয়া মানুহক আমি কেনেকুৱা সহায় কৰিব পাৰিম 70 বছৰ কংগ্ৰেছে ৰাজত্ব কৰি পেলাই ৰজাৰ নিচিনা ৰাজত্ব কৰি গল ইয়াৰ অৱসাদ ঘটাবৰ কাৰণে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিচিনা মানুহৰ জন্ম হৈছে এই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটাই আদৰ্শ যে স্বামী বিবেকানন্দৰ যেটো আদৰ্শ আছিল জীৱে প্ৰেম কৰে যেইজন সেইজন সে ঈশ্বৰ হয় প্ৰকৃত ঈশ্বৰ হৈছে মানুহক সেৱা কৰিলে প্ৰকৃত ঈশ্বৰৰ কাম হয় আচ্ছা আপুনি যে সৰু মৰিয়নিৰ পৰা আহি ইয়াত কেম্পিং কৰিছে ইয়াত আপোনাৰ বিজেপিৰ গুৰিটো কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া আমি যিখিনি জায়গাত ঘূৰি আহিলো হাওড়াঘাটৰ মানুহ প্ৰত্যেকে ভোট দিব আকৃষ্ট হৈ আছে বিজেপিৰ প্ৰতি ইয়াৰ মাজত দুই এটা ভোট ইফাল হ'বই কাৰণ এইটো গণতন্ত্ৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি এনেকুৱা আশাৰে আহিছোঁ যে হাওড়াঘাট সমষ্টিত আমি বিজয় উৎসৱ পাতি যাম এদিন মানে খনসিং ৰংপি জিকাটো পুৰা নিশ্চিত হৈ আছে একেবাৰে 100% নিশ্চিত তেখেতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কাজা তেৰাং আছে তাৰপিছত আছে পীযুষ চক্ৰৱৰ্তী সিহঁতে একো কৰিব কিশোৰ না কথা হ'ল কি আপোনাৰ এটা বস্তু চাব
ফটককৈ এটা বস্তু জন্ম হ'লে এইটো অলপ প্ৰচাৰ লাভ কৰিবলৈ হ'লে অলপ টাইম লাগে আৰু খৰচিংটিয়ে যে ইমান 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 15-20 বছৰ ধৰি শাসন কৰিলে ইমান কাৰাপশ্যন যে আপুনি কি কয় নাই নাই তেখেতসকলৰতো কোনো এই অস্তিত্বই নাথাকিব এইবাৰ কাৰণ আমাৰ বিজেপি কেণ্ডিডেট ষ্ট্ৰং কেণ্ডিডেট কাৰণ তেখেতে যদি 100 Bertabang kilapan si Kang Ton Poniklo, Lai Bom Takat News Channel, Domit Hak Me Kurang Tu.